napagpapadara niya sa kanyang bugtong na igin na Jesucristo baga pagserbiyan kundi magserbi saka to save the world and redeem us from our sins. Rason kinga po kita agko selebrasyon na arigkadi tanak pinagsiselebrar ta ana kamandagan ni Jesucristo wan na Christmas. So siya nasali po syudad ka na iriga pinunantaan na makulor, the vibrant, festive, and deeply meaningful Yuletide celebration by way of the Lantern Parade that you had participated in last December 5. Thank you also dahil isinare ninyo kagayonan kaninyong mga boses sa tingawan na gabi. At tungapat nga ng garana sa mga categories, all received tig 100,000 pesos. So nagpangarwa 50,000 and supang tulo 30,000 pesos. So mga sa consolation prizes agko po tig 10,000 pesos. And yuan naginigibutang musical Aguinaldo Musical and Cultural Show. So this is how we celebrate Christmas in Iriga City. Festive, vibrant, saka deeply meaningful. Adiman po sa napagpapabayad kin how rich our culture and heritage including faith agkuan na mga Irigeños. Isa na di kanateng pagpapatunay. This is an inspiration at testament that Iriga City anaim ta kaya bakelang sports capital ka na Bicol region kindi pati na culture heritage sa arts hub or center of Bicol region. So thank you po kaninyong padagos na pagsuporta kana Arriba Iriga administration. Da po baga imposible kintabang-tabang kita. And sabi nga ni Christmas rason kana pagkakaako Christmas because of Jesus Christ. He is the reason of the season or for the season. Kaya sana our celebration of Christmas would be very meaningful, share our blessings, and padagos na kitang magkakausad so that we can bring